Prvi put kad smo se prijavili na konkurs Ukusi moga kraja, naš glavni razlog i ideja vodilja bio je da naš lokalni pirotski brend Pirotski kačkavalj od kravljeg mleka postane dostupan svim građanima Srbije, što smo, možemo reći, i uspjeli. Kada smo saznali da smo pobednici konkursa, jedan od pobednika konkursa, našoj sreći nije bilo kraja. Jer to je sav onaj trud koji smo uložili, na kraju je postao isplativ. Saradnja sa jednom renomiranom firmom kao što je Mercator nam je otvorila sva vrata ovog tržišta, tako da zaista i potražnja za samim našim proizvodima je daleko, daleko porasla. Osnovni osjećaj koji ovo povezuje kod nas to je ponos. Ponos na naše učenike koje smo uspjeli da uspešno naučimo da naprave proizvod, a pored svih preduzetničkih veština koje se uče kroz školovanje i posete sajmovima je da im ostavimo i kako da taj proizvod uspešno plasiraju na tržište. Nakon 1,5-godišnje saradnje sa Mercatorom, dobili smo jednu finansijsku injekciju i jednu stabilnost u finansijskom poslovanju, tako da možemo i neku proizvodnju malo dugoročnije planirati za neki duži vremenski period. Podrška Mercatora znači puno ne samo nama, već i našim lokalnim dobavljačima mleka, malim farmerima, a njih je zaista u velikoj većini. 2/3 dobavljača čine mala gazdinstva poljoprivredna i mala farmerska gazdinstva, koji su i samim tim saradnjom sa nama i sigurnim plasmanom naših proizvoda dobili i oni neki vid sigurnosti. Ako bih na neki način trebao pozvati sve one proizvođače koji se i dalje dvoume, a imaju svoj tradicionalni proizvod, ja bih samo rekao, osmislite malo bolje svoj plan, razradite svoju proizvodnju, osmelite se, prijavite i naravno krenite se nama u put uspeha. Srbija je mala zemlja i, nažalost, ne možemo kvantitetom odgovoriti na sveukupnu proizvodnju koja je potrebna za celokupno tržište u Evropi, a i u svetu. Bog nam je dao čiste vode, čist vazduh, čiste reke, čiste pašnjake i sve ostalo što ide, tako da imamo sve preduslove da obezbedimo proizvode vrhunskog kvaliteta. A naši potrošači, ukoliko žele da budu čistog uma, zdravog tela, trebaju probati ono tradicionalno što Srbija ima danas da ponudi.